Jerpro lang sujutang aklamalong iyam jagot sing ingti kahumridam. Mukim ingti apan rong mong sar tiba jangmi ingkore hini arni rakom picu. Hongkram adorso club pen cricket kacipati kepado DV4 season club atumsi cipahai pon. Ada babirta lang pen kado ko vepanda kardong pajir iglom non birtang ton pen RJ tha. Jerpro lang so jutang aklamalong jangmi ni phayeng kora hini arni arnjili ke thoma por malom jerpro lang so jutang aklamalong open stage ki kim kirang ponjiadim along ko humridam. Iyam jagot sing independent jutang aklamalong ko humridam apor huni hang don suri zonal committee mai phuromes singnar chunbang kangbura ingti balithar lem sa chunbang honoram singnar sarbothar VDC chairman riso singnar lapen penang ari sang hotum churap chitodun iyam ingti pen lam thike jaipon ke pininga sengkana matlabang sopen stage laki pen RD pen si kim kirang ponji lapen prapjin pen ahemta kimrang pangcheng pon poposi birtarip nunlong. Rukasen arni pet ki pangcheng rong ki majutang karbia ham phangalong pini arni anta dolang sargechu ang thuning thum damsi jangmi ingkora hini arni mukhim ingti rong asar asipong chipong pon tanglo rong mongve rong be rong thak arong asar ove bari mekararat kachitong ang bong mukhim ingti rong asarara kom chusi rong mongve arong aphan rong kang thim aman pathi alang liphan mentila arong asor kari gangbura jurasing kisari chakpen sipong mate poho phungsi karbi rong asara kom ki chajutang papleng ponlo sarakom ke chalong lurlang so arong asar the inglong churop arong asar the pen chenglok pen anamikar ki thiki dinga bang phubang phetung chetong lurinti ladak chathan ponmi difu town outpost oc sirach ingti ke rong asar mukhim ingti asup Polo. Hongkram adorso club pen theory ingora ke thom arni pen Hongkram pathua klamalong kipado cricket kachipate jangmi ingora hini arni Hongkram adorso club la pen difu 4 season club angbong angdung kiti cricket kachipate pado angdung kiti kachipate difu 4 season club atumsi chipahai ki haila pen adun anong a kilong a club aphan karbiang long autonomous council cm tuliram rong hang lapen area sang hotumsi nong ipajir pon laso kachipate along kadoka vithom kebra hini aterang mate club atum chipate dun no ekipajir amai along karbiang long autonomous council chairman horan singh be em pradip rongpi mc dorsing rong hang mla mansing rong pen chenglong penang am ke theki dinga bang phubang phetum chetong dun non malam sopor pandhina parman birta mointe ponik sina और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ongdunga tuma pran kidam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bich kimji phansi ji tham bomlo. Nongi pray to duklo. Nilita hemgimi kimbomlo sita lahaya lamen asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount sd bar pensi kimponlo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Ponlo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita Extra Safe lo. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Jubu Sports Restaurant HRSJ Complex 2nd floor Dharamnala Road Difu Karbi Anglong the first and ever sports lounge in town tune you up with live music dead to inject jam pad and pool game where you can play with friends or play with legends along with seafood items like octopus lobster prawns squid, tuna fish and many more are available only at Jubu Sports Restaurant. For reservation contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products.
grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo people that beer dalong wang thulo difu visal mega mart a poster ki print ke chok chia jok ongdung ham phanga song tumpen pakeng thunang ji po ki jong dun pen jangmi ni phaing kora hini arni arikang sam por phai ke thama por pen pherang kya mai ki peropona beerta pherang ki pen beerta nang pale poster ki print ka prek adima long ki print dam ajoksi ki chok che dokok lo pasi visal mega mart a hem phupen pherang kyang no jai pon lasi prapjin pen ki chok che doan tar ke pa chok thu jia phan pachini pon thu karbiang long autonomous council puadim karbiang long council ke tokrong ajoksi ki chok dam de dokok lo pota pherang kyang no rat phan dia ka chu hang pon padu printing mistake there nasi machine kuni kohan mane rectify kuri na pura nasi kuri lo nanta kuri bamla tade poster ka insect labro aru kadu kabe banner long patches lagai bo West Karbiang long tunglang so Saint Mary's Amondoli along Jangmi ni phaing kora isipen inkora hini ani aninia pharman Southern Assam Karbil dinari kichengsi krongching sai mai ki padopona birta card news along birta nangle Ninia Parman Mai Kipadopon along Reverend Blingson Terang Pen Mai Chipan Puponsi, Jangmi ni Payang Kora Hini Arni an Mesen Pen Mai Pajut Ponlo. Mai ise kaching Mai Pon ke Karbi Dinari ang Kang Tir Klong Pen, Kachari Pen, Anso Se, Arna Mapan ki Kroy Pen an Parta Mundilitin kaching Thurarat ke Prangnon Tek Jep an Southern Assam Karbi Dinari a Hempi Tir Klong Hem Chartop ki Kim Pen, ke Patang Serak Jia Potak Mai Long Cherai Pon. Labang so amai along Arnam ang Numan ke du Reverend Elizabeth Rongpar, Reverend Samson Teron Lapen, Reverend Samuel Hansia Tuma Mundilitin Pen, Munduli Asar Lapen, Rong Asar Pen Chenglok, Arnam Amen Anso Se Pranganat ki Pon Tek Jep han Pak ki Mang Pen, Arpugido Anatumta, Apora Ting Pen Bang So Mai Long Chitong Dun. Ada babirta bang kilaban skang ton poniklo, domi thakmi kurwang tu.